Salmos 20. Yaskanbei Dios yayay tzalaw. Ichayal teshun te Diose. Akayay bats toholak op te kahwaltik tik alal ayat tavokole. Hanish me yaskoltaya te Dios yuun Jacob. Ak astikuntel koltaywane tas koltay belat alal tachul templo tasion. Ak asnabat spisil temahtanil vuune, ak asakbat soks buhs yotan temahtanil teskohtol yayich chikele. Ak ayakbat spisil te bilayas kana votan, ak askotesta pasel te bilacha palisha vuune. Hich meyah pastik kin yuun temelawa itzalawe. Ya me estoy estik bandera etik tas venta te Dios ku untike. Te kahwaltik ak otuk tapasel yuun te bila ak anoh beye. Shchuneh kotantik te kahwaltik ya yak tatzalaw te ahwalil tzauhe. Ya mesh tzakbots kop alal tachulchan taba yawil stukel. Muk me yayak tatzalaw sok te yuele. Hayip yotanik tas kopik te skaretaik yuun guerra. Ayantik te hayip yotanik tas kopik te skabayoike. Yan te hootik hayip kotantik te kahwaltik te Dios ku untike. Yamesh lah yipik, yamesh yalik. Yan te hootik tulanyah teh kahbahtik tas tohol teh kontro taktike. Kahwal ak ayay tzalaw temuk ahwalile. Hak botik koptik tik alal yah kopontikate.